Morning Raina Buddha tanggal 3 Siki Juli kali tali 19 Raina Dibi kemargiang upacara ngusaba desa miwah ngusaba nini ring pura desa miwah pura desa adat Kerobokan Badung. Upacara puniki pinaka edan Karya Agung memungkah ngenta gelingge ngusaba desa ngusaba nini tawur balik sumpah utama Pendudusan Agung miwah Segara Kerti. Bendesa adat Kerobokan Anak Agung Putu Sutarja Mausang upacara ngusaba desa puniki pinaka pemargin ke pertama sani kelaksanayang oleh desa adat Kerobokan dawak pinirin pulih kemargiang ring warsa siu siang ngatus pitung dasa sia. Pemargin upacara puniki manutin ring daging lontar satalar ngusaba desa patut kemargiang mawinan kawentenan penegara Indonesia disampun merdeka kantos mangkin sering ngarepin pawasana sane kaon miwah ring wewidangan desa adat Kerobokan durung kesuciang. Duane untang upacara ngusaba desa miwah ngusaba nini puniki antuk ngamulihang kerajangan sajeroning gumi pertiwi saatoya sa ngerajangan miwah sida nelebang tetuak trikai parisuda. Ngusaba desa ma untang nek tegang gumi miwah ngusaba nini ma untang nek tegang toya. Kaptiang majang ide sang yang widiwasa sida ngicenin warenugraha sa kerayuan ring samian krama desa adat Kerobokan. Raina makin kemargiang tadi ngusaba desa dan ngusaba nini ki anda mau tujuan ngusaba desa punika netegang bumi tur ngusaba nini wanta mau tujuan netegang toyo. Nah niki anda muka sami ring kawentenan bumi lan toyo puniki dedag ring kawentenan desa adat Kerobokan. Tiang nangani manggala karya ngaturang sombang ring krama desa sane sampun saya wakti dag ring kayun dalar minang bakti tulus sami pada rauh ngayah sapunika iki gemelat amadik kariwakasan krama desa ring wewidangan jagat Kerobokan sekadia sapunika sida sigilik singuluk nangun ayu salang sami rikalaneng menden paridablab jagat kadimankin. Risampun upacara ngusaba desa miwah ngusaba nini kemargiang manut Sutarja karya kelanturang ring Raina Uruspati tanggal siki Agustus Raina nimangkin antuk ngemargiang upacara siat ketipat utawi perang ketupat. Pinaka tetujuan pemargin puniki antuk ngamuliang pasuecan saking Dewi Sri. Upacara punika kemargiang sawatara galah 5 sanja. Didonan upacara kelanturang ring Rahina Anggara tanggal 6 Agustus kali tali 19 antuk ngemargiang upacara nyenup Resi Bojana pangremekan miwah penyineban. Indra Wijaya, Bali TV.